poetry is life. They say poetry is love. I say poetry is something that you have to listen to. Angibikela ngifisa ngibukela babukela behlala nelithanza kona lihamba embili eSwatini TV na7 lonke nje nasemhlabeni wonke jikelele Dandla nenkondlo libitela nginfortunate ngamabuzo namhla ke ngikasomnjalo se-high school. Kasomnjalo se-high school bathi thina yes inabo bosonkondlo ngithi mina bosonkondlo bathi akusibo sonkondlo akudlalwa ngathi mina all right uthatha vela ke mbukeli bosonkondlo balaka somnjalo se-high school ukuthi bona bahaya kanjani phinze bafike njani kuphi ke ga poetry asambe ke mbukeli uthatha ibonela phinze utivele kibo bosonkondlo bala ngoba mina uyathi masikuthi fosho bese seba nako sefa kancane ajudge. Noma ngangihleka liyetala kami ilanga lelakithi likhaya litawukhanya umdala utangilula letiphanga noma ngingathi nangidla ngiyaphanga ngibulawa indlala niyadlala umdala utanginike amandla la noma ngingathi ngisihlupheke umdala utangiphakela manje usengakapheki umdala utangiphakela inhlanhla nenhlakanipho ngikhona ukubhidlita ledladla lengilala kilo umdala utanginike emandle kwakhe indlule nesilo etwini kungakhali isilo nami tabe sengihambela kahle impilo laba bebangibukela phansi basatawubamba wangephansi ngoba ngesikhaniti imfo ngibhedzela bebevangathi bangangiqedzela bamfula bamnyama ngasihleka sito ohlupheki kusibona sokole empilweni akusho ukuthi siyongena sokole ebuthunweni ngiyavuma ngeke siphile ngekufana kepha lokakusho ukuthi angese siphile ngekuvana ngenkondlo ngizama kubisa buntu asiphiliseni ngekuthula ngomgcino the poet. Welcome to Dandla nenkondlo siyajabula kuba nawe. Please introduce yourself batokwathi kabantu emakhaya. Ligama lami ngingigcina ngwakagwebo ngifundza lapha kasomnjalo se-high school ngifundza grade 9D. All right. Mr. Gwebo bathe ungisonkondlo and sonkondlo lothi noma asithele ngale beve ukuthi khona ukuthi sonkondlo ngenyalo nawasicoceka kabandi nje ngejeni yakho yekuba ngisonkondlo ukuthi ucala nini ucala unabani bokuphi futhi. Ayikona kuthi but ke ngicale 2020. Okay. Yeah, bengibukela Dandla nenkondlo nami and then ngibukela nalabanye bosonkondlo. Okay. Bengisengakwati kahle lobunkondlo but ke kwahamba isikhathi nami ngabe sesengiyabati kancane. Ngathi labati ke ngabe sengiyabona ukuthi nama sengizame ukubhala. Ngabhala ngoba sesengidibana ke na Ayanda lapho sabe sesifoma iteamini. Okay, Ayanda udibana naye esikolweni. Cha ngadibana naye ekhaya Ayanda. Okay. Shothi kahle tinkondlo nini ndicala ekhaya? Yeah. Okay. Nandicala ke ekhaya ni approve ngubani ukuthi nini nibosonkondlo noma nje nathi buke sibukweni kumbe nathi recorder nathi ayimfana ngiyo lena. Sesingakhona ukuthi sibide ukuthi sibosonkondlo nenda kanjani? Yes, ngisho ukuthi satibona thina but ke sabe bese ngifundza la esikolweni. Sangenela idrama and then siyacala basifaka ama-plane sihamba siyopresent emlayinini and basho ukuthi hayi ngiyo. Okay. Ekhaya khona bani supporta yini noma nabe sesenibane kwesathi hayi lokho sidaba okuveta nje esikolweni ukuthi thina sibosonkondlo. Basupporta kakhulu ekhaya. Okay. Yeah. Nanibhala ke tinkondlo tenu ushito wathi nisebenta nobabili. Niyanibhale kanye yini noma uyayubhale uchamuke nepiece yangakho naye achamuke nekwakhe bese niyahlanganisa nenda kanjani? Sibhala kanye sibonisane, yeah. Okay. Bese nasen recite aphinze nibe kanye? Yeah. Okay. Ema future plans akho ka poetry athini sitawukhona ukuthi sikusupport phinze sikuhlale la sikugathe ukuthi phela wena wathi. Bengifisile vele kwatiwa cishe vele lonke and futhi nibe nje yabo. Ngathi ukuthi hayi lona ke ngisonkondlo welive noma kungathiwani nje ngoyilota simelele live. Okay. Sikhulumela ke kumelela live inkondlo takho ibhala ngani ngoba sine simaswati sikhuluma Siswati kuyayi kusichaze ukuthi sibukele umfana weliswati lo haya ngeSiswati yeva namsengisonkondlo. Mina ngihanga ngeSiswati phaqa ngeSiswati. All right, nguphi kumlayito lo ngawuniketa lomunye umfundzi lo njengawe lothi naye ufisile kuba ngusonkondlo phinze atiwe velonke? Ngasho kubafundi ukuthi abatimisele kakhulu babhale and babhale ngemvo lekhona kodwa batawugcine baphumelele.
Somandla uyingadlangadla unemandla ufuna simdumise kanye nelibandla simbite emahlandla kutata simbesa letakhe eniphahla. Lethi phinzene kabili kube ngathi kutalwe emaphahla kube ngathi soyaphahla nasekasinika tinhlanhla. Lapho utabe sekasiphakela singwasemihla nemihla sithethelele emaqala aqala aqolele nalaba bebasiqala. Utawusula tinyembeti kube bete khala libito lakhe sitawuliva ngemakhala sesivala tebumnyama tikhala. Uyawususa kwesaba nelivala sivulele tenkhatimulo oluvalo. Ngelibito lakhe sesiyondlula eveni lebumnyama emgodzini wenigwenyama aphilile umoya nenyama. Yimbeli moya nenyama ngiyafunga ngithi ngeke sasiyama ngoba yena ingwenyama. Titha natama kusihlasela yena uyosivikela ngekushobela kwelanga. Ngekushobela kwelanga. Kushobela kwelanga kuvela kwenyanga kanye nemsebenzi yebumnyama. Ngiko abantu labamnyama masekumnyama ngidzinga ngaphasi kweliphahla. Ingoba abantu bemsebenzi yebumnyama masekumnyama bafuna kuphahla. Umoya webumnyama ebantwini labamnyama sewuyanza. Nanga umhlaba ubuyele emuva njengenkhukhu mayiphanza. Ngoba la ngaphandle kunetitha lesitatiko nanati lesingatati. Imane natatati ukuthi thina sivikelwe ngumveli nqanti. Tithi tifuna kusinqoba ngematshe tifuna kusigqoba. Sibe tinqamu njengenyama uma uyiqoba. Lokuba kwenta tonke tinsuku ekhatsi nekhatsi ebusuku. Bangate kuthi kutawukusa ngenthatha kusa simakadzi utawubusa yena nelithandvo nemusa. Laba bemsebenzi yebumnyama ngithi noma bangeta naso siphepho. Basibuyisele timphepho ngithi lo mlilo wabo emaphepha ngoba ngasimakadze thina siyaphepha. Le mithi yabo itawuphupha netitha nato tawubhubha. Ngoba simakadzi utotishaya tibeka imivimba. Dingasonzeli kithi masekativimba. Ngika sijabuleni khona kutojabhane emajabhane. Simakadze empilweni tethu simamukele. Ekhatsi etinhlitweni tethu simvulele. Simvumele akhethe impilo tethu aze atifulele. Imthwalo lesemahlombe asithulele. Timpi tethu asilwele. Ngoba kuningi lokusesihlalele. Usimakadze mase simamukele. Nami bengithunywe nguye ukuthi angite ngimkhulumele. Uthi angintshele. Uthi ngingene nato mvumelene ilamule. Ulese ngene kiko ningasakhona ukuphuma mvumelene nilumule. Bese nami ngiyangivumela ngiphumule. Ngoba ngade ngihlawule. Ngi-Alicious lenibonga. Alicious imbongi lencane. Yes. Musela umbukele ekhaya usho ukuthi ngubani uchamuka kuphi? Ngicela ukuthatha lithuba ngivusele babukele ekhaya. Igama lami ngi-Ayanda Ngwakadube. Poetically bathi ngi-Alicious imbongi encane. Kuyinfokoto uthibelana ngifundza from 5C la kaSomjaloza. Okay, ngiyeva uthi uyimbongi encane usho ukuthi wena inkondlo takho tingalesiswati. Ngalolu ambanzeni impela. Okay, Alicious, ukhetha njani tinkondlo labanye bamfana bakhetha emabhola bakhetha lokho nalokho. Wathi wena cha mina ngiyeba ngi-Alicious imbongi encane. Empeleni mina ngi-aimele inhlitiyo yalomuntu. Okay. Emotionally ngiyam-advisor like labanye bahile ababaluleka kuningi. Okay. Yes, so that's my aim ukuthi vele kube nebantu labasitakalako la poetry because it must entertainment sometimes ayidinga ukuthi ulalele izikhulumo ezivalo. Okay. Yes. Alright, soloke uqalile kwenta tinkondlo Alicious. Khona yini lothi na uhleda umbuka uthi hayi no. Ngayishintsha nebakithi impilo yakhe. Naloku yena angeke ete kuwe afika kucheka ukuthi yabona wangisida man Alicious. Yes, empeleni baningi abashintsha because miningi lemicimbi lengihambako. Yes, sinamgcinoshi the poet naye. Yes, so babili siyahamba ma events imishado nasetikolweni. Okay. Yini lena leyanenda ukuthi ni decide ukusebenza ndzawonye ungasebenzi wedvana nje? Cha mase sihlangene impela sakha lesinye lenye ibhomu so masihlangene siyakhona lokuthi sibone ngoba ngenteka mina kunema emotions lengakhona kwa withdraw empilweni yemuntu so yena uyafika angilekelela ngisekele ke bese sesiyahlangana sibamba umcondo womuntu. Okay, manje lokusebenzisana kwenu kanye yinfo yala sikolweni kuphela yini noma niyafuna ukuthi noma senicedzile esikoleni nichubeke nisebenzisane? Yes, so ngithunje sivele sinemaphupho lamakhulu ngepoetry ukuthi sihambe inkumbi indzawo solo sibasaya tinkondlo sisita abantu.
Okay, njengoba kulomnyaka uTawundaba senisicedzile esikolwa eMaswati ngiyawati mina yahlala etandla tawo tivulekile afisile ukubasita abantu labashala abanemakhona ngiluphi lisito labanganisita ngalo nje nasenicedze kubhala ndokhona kufocusa nginyalo tinkondleni tenu. Bangasita ngokusilandzelela like i-support singayijabulela kakhulu nekuthi if kunema events la khona basibide sibe sihambe siyohaya tinkondlo. Yes, I think ngiloko ke nje lokunga Lo mjide bekadisha sifuba njenge King Kong agabe ama chain la Hong Kong asiye ngathi abuye Hong Kong athi right kanti wrong sikhule naye adla ibiltong awikha ngase strong Themba ahlakaniphila phasa nasesikolweni asihlula sonke etibalweni agudi kanjalo nasebholeni athandwa wonke umuntu emangweni Ngesikhathi sabo mangoza waqala kuhamba namandoza Themba wativa libhoza waqala kubhema imboza angabinathi tshwala bekabuthela angasabi lutho ngiyakutshela esikolweni angasaya angasafunze wacolela kuhamba yobamba inkunzi ujakile phela kushiya impunzi Emangweni sosijabhiso ebatalini bakhe sosicalekiso kephama kwakhe Themba soladliso onke malanga Themba shaya imbizo atshela wonke umuntu ukuthi usilwane alala nayo yonke infombatane emalanga akhe angekushabalala phela sona ligciwane sesembedzena sakhona ikusukuma silwane yonke infombatane bekalala nayo ita iphethe luswane lapho kuThemba seyiphelile inkhani Sewuyathandaza usendela Jesu please call me uthi Lord come fetch me empilweni yami nginale ngikhulu tsunami angiboni khona lo tokude ethuneni lami ngithembe wena ukuthi udoba nami sengona inqumbi yabantu ekuphileni kwami Jesu ngicela ungigcinele bonke labantwana ngoba sengiyalinatha leliphilisi lengobolwane ngeligama lenkosi amen ngiAlisha Hloni Mbongo enqa Any special message to the school ngikunivumela ukuthi nikhone kulitfola lithuba lekuthi emakhono enu abonwe nikhone futhi kutendela timfolele lenitsi after school kube ibreak nje ukuthi niphumulela khona nicoceke la isikole sisibonga kakhulu lesi sisidile ngoba ikakhulu ngibonga Mr Kunene so nguye shot benga form 2 ngangesaba ke kuphumela ebantwini ukuthi ngangesaba nekuma embikwe leclass so yena wangeluleka ngagcina wangisita ukuthi ngigcine ngiphakeme ngiloku nyalo sengikhona kuma embikwe abantu embikwe sive so ngibonga yena nje kakhulu nesikolo ke ngibonga nesupport yes Okay. Lokusho ukuthi singamhlebela umfundisi wala kasomnjalo lo solo esaba yena solo hayi mina nginalo likhona la but ngesaba ukuthi uye ku Mr Kunene ngiyaza kwendela ufo nje ufike umtshele ukuthi mina ngenda lokho naloku taxi nganye la ngithatha khanzi uhleti nami la so sho ukuthi wena songuye sonkhodlo welithuba and special message lofisile ke kuyisho kumuntu lomusha lo ngathetsembi man kanti nemfosi nesilayisi sina sinibona sithi I know uyakhashana Yes, lengakusho ukuthi dithembe believer kuwe ungesabi likhona ngabe lakho waphiwa ungabe solulifihla ngoba inqumbi labantu labangasitakala if bongaphumela labantwini uhayi inqumbi imphefumulo longayisita uyisinzisa uyilamlele nje ingingeni inqumbi ngiloko ngicantile bengakusho Okay nasi funa ke ukusupport sikuthola kanjani Yes, TikTok Alisha Mbongo enqane sisongithusi na Dunosh the Poet Sandla Senkondlo Production nale leligama lekuthiwa Sandla Senkondlo Production so inspiration lesayithatha ke intandla nenkondlo so thina sathi Sandla Senkondlo Production so sagcina vele sathi no masihlangene production song basobabili yes naka YouTube sikhona Alisha Mbongo enqane yes ngicantsi sekhona lapho kule ma social media platform lawo Okay kumbeka ungasivetela kancane inkondlo letfute kakhulu nenhlitiyo yakho lena ibhala ukuthi isihloko sayo sithini nibhala futhi benisusela kuphi phindze nifise kuzuza ini ngayo lesayibhala i-GBV gender based violence okay besiconzise kunama-adverts lapho ahlupha abafati kamadima so besifise ukuthi le nkondlo leyo ke beyingashintsha ingqondo emadvodza indlela ababuka ngayo tinfo nendlela yetendo ngoba empeleni
le live angeke kube nenqubekela phambili ifune amadoda langatiphathi kahle ngalendlela. Namuhla somgodlela etibhakela. Ugodlele nangumfuna ngitolobhe kakuphekela kuphakela. Nangumfuna ngitolobhe umbita ngetibongo namhla sosikhipa sonke sibhongobhongo. Ingani nguwe lwamshela. Ngikaklinela kunakekela kwashela. Kepha namuhla wena somgodlela esibhakela. Angwati kahle masike Siswati. Kepha ngiyade ukuthi indvuka ikade yawakho umuti. Ngoba ulahlekelwa ngilokhona ngalokungekho. Ngenxa ukuthi uyambhodlela uhla umsikita ngemabhodlela netibhakelo uyamgodlela. Uhlulwa yini ukumbuyisela ekhaya makakwehlula. Kude nalesimo sitakwendlula. Ngoba namuhla kuyembeswa kuyembula. Madvodza sabelani. Yathi mina nangibona umuntu lomusha athi misela ngemphola yendaka athi tshela ukuthi you know what nginale confidence kude futhi umuntu lo ngangitshela ukuthi mina ngirong ngikwendawo ngibe ngithi yana nisoka ushaya yona mbamba sitawushiya khona emarket ke mbukele nasibuye sigcibana nalolu hlelo ungathi nyaka. Bukela hlelo tandla lenkondlo solo sikhona khona kaSomnjalo se high school yathi mina ngithana ngifika la ngamangala ngathi ha bosonkondlo labangaka la esikoleni bathi yebo sinabo bosonkondlo futhi nje khwala abanye labatawusalela ngephandle ngathi mina cha kodwa abafundi labatawusalela kuphike ngephandle uma thina sesifikile ngoba thina siyathi ukuthi inkondlo tiyalapha man akugcini ngekulapha kuphela diphinze tende njani dibuyise iconfidence kuloyo lovungaza uthi hayi mina vele kude la ngakhona kwenda divele ke mbukeli kubo abafundi balaka Somnjalo se high school ukuthi bona batiphilisa kanjani ingane ke dona tinkondlo. Hayi cha kona uyibhidlitile wayibhidlitisisa imfundo yebafundi impelanya lo abanali kusasa leliqhakazile ufike wabenta emahlongandlebe wena tidzakamiva nzini labaningi sebayehlanya ngawe wabenda bangani kubo vele ufunani wena Ncitsamuti ufike wasakhela igender based violence ngisho igender based violence washintsha bafundi babadilwane timbe masangu diphuma kuwe umbulali waphuma kuwe lisela nalo laphuma kuwe vele ufunani wena Ncitsamuti. Ngosenhle siyabamukela ehlelweni intandla nenkondlo we are so happy kuba nawe ehlelweni vusela umbukele ekhaya usho ukuthi ungubani ufutha fombani uchamuka kuphi. Yes, so hi guys, ngosenhle ngamphalala ngenda grade 9A ngihlala kaSomnjalo. Okay. Yes. Ungisonkondlo ufika njani bosonkondlo yini futhi lekwente wena wakhetha nje into tingaka wathi mina cha ngiya decide ngiba poet. So kuba poet imvele ngithandako ngaqala last year actually ngangifika grade 8 ngaququtela kumedem wami literature ne vibe yeah and wangiququtela ukuthi I can do this thing. Yes. Okay. Nakuke uyaqala ukwenta tinkondlo takho ubhala kuphela o uyabhala phinzi recite? Ngiyabhala phinzi ngirecite mhlambe nakunemicimbi lethide la esikoleni and then ngiya-recite i-poem. Okay. Usithatha lesibinzise kumembi kwebantu nje recite na ungavetela lomunye umfunzi noma ngabe ukusiphi isikole ngalabanye bathi you know what mina I can write naka mixa bothishela bathi this is just A+ asathi nekuthi singathi nasekwenzeka A+ kungubani but uyesaba kumembi kwebambu a recite wena ke usithatha lesibinzi kumbe namngasinekete ama tips. Empeleni kuya ngalokuthi u-revolver ebantwini labanjani because mina nebantu vele bangani bami bayaphapha so baya-encourage ukuthi okay you can do this thing ume lapho recite nama teachers okay solo nje ucalile kwenta poetry kumbe na ungazivetela ukuthi wena ikusite ngani?
Ingisitanga ukuthi ngiyakhona like okay mina umuntu lothandza ukusenda i-message kubantu. So ngisitanga ukuthi ngiyakhona ukuthi send i-message whether kunesigameko lesithile lesendakala and then ngiyabasita abantu ukuthi okay we can do this through le message point. Okay, ngivile ukuthi wena logcila kiko ukuthi udeliver i-message kulabo labalaleli, right? Yes. Okay, ufise kuba yini ucitha isikole? Poet bengasi plan yami but Okay. ke dokotela of course. Okay. Lokusho ukuthi udabu silapha umphefumulo uphinde silapha physical. Yes. Okay. Bese ke kubalansiseni tifundvo phindze nelikhono ungathini kibo? Actually kuyabalanceka because nangabe wenda literature nje literature i part of poetry kune poet lakathi uyakhona ukubalansa both. Okay, nawubhala tinkondlo takho uyayuchaza ukubhala ngatiphi nje tihlobo? Ihloko for gender based violence, ma drugs like tshela intsha ukuthi ma drugs baheta njani yabo. Okay. All right, a special message longa ningeti umflo lomusha lo bukele njengamanje ungathini? So lengakusho ukuthi nangabe umsonkondlo like lento kumele ayithande isuke kuye futhi akholelwe kuye ukuthi I can do this thing. Yes. Hello, my name is Msibi Tanzile and I'm currently doing grade 9A. I'm staying at Gedegeceni. Okay, Tanzile. Ungisonkondlo right? Yebo. So neminyaka lemingakhi wenda tinkondlo takho? Neminyaka munye. Neminyaka munye. Yeah. Okay, yini le yakwenda wafika ka poetry? Madam wami literature Miss Motha wangisida ku discover ukuthi nelikhono lekuba isonkondlo ukuthi yebo wangentisa like benga grade 8 ngaqala ngante classini ngende ma poems ngoma students ngaqala gain confidence. Okay. Bonke sabini ngoba phela abafundi bayajajana uvese basho ukuthi sonkondlo nawenza kanceba ekhaya nje. Bengibayekela because I only know my talents. Bengiyathi talent yami ukuthi ngisonkondlo and angiyathi ukuthi ufune ngibe no confidence nokhona kumembe kwabantu. Okay. Do you have any role model ka poetry noma nje what decide ukuthi yabona nje ngatanzile nyalo ngiyasukuba ngiba ngisonkondlo? Yes, I just have confidence in myself. Ngatitshela ukuthi okay, me I want to ngiphakame ngibe ngitanze igama lami ngiphakame la wonke umuntu futhi ngisonkondlo Tanzile the poet. Okay, Tanzile uyatibhalela tinkondlo takho? Ngiyatibhalela. Okay, bese so khona yini lo bese uyamikisa kuye ukuthi ayokufunzela noma nje uthi you know what lokule kubhalile mina ngiyathi ukuthi ngiko ngidavele ngihambe ngiyoma imbikwe bamfu ngirecite babe right no ngibe right. Miss Mothana ngibhale poem ngiyimikisa kuwe asho ukuthi okay Tanzile ovungilana alongside that and then futhi lokho encourage ukuthi ngikhone ukuthi ngikhone ukutende ama lines ami ukuthi ngikhone upresenta kahle ndokwazi ungadosha ngole. All right, so in the future ufise kuchubeka yini poetry noma poetry is just a thing, just a vibe for nyalo sesesikolweni? Bengifisile futhi ndowenda because I like to send people's message ukuthi ufune bente njani especially bamfula bangasi aware of something bakhona ukuthi bakhona lokhu ungakwendi lokhu. Okay. Yes. Okay. Tanzile nguphi umlayito nje ofisile kuniketa labanye bafunzi labangangawe noma ke na umfunzi Nkosi yami lo yaye athi ishi mina ngidasuke ngithi ngiyakwenda lokhu bathi nango ke na for lo nekutibukela phansi ungathini kuyo Kuti funeke abe ne confidence abe ne self esteem ngemvo like ilangiyo for example langiyo imvola labukeka ngayo abe nayo self esteem abe ne confidence ukuthi okay mina njena futhi there's no one who can change me. Okay. Yes. And a special message longani ngeta bo thishela bakho ngangiyati ukuthi ngabe awusitanzile lo lengihleti naye namhla ngaphandle kwabo. What can you say to them? I can say that thank you teachers for helping me ukuthi ngifike point leli ngiyabonga kakhulu ukuthi ngidiscover ikhono lami lebangisonkondlo. Cha bafundi balaka somjalo se high school bakende ngabona ukuthi man for you are a poet and nase ngibuya lana ngidawuhaya
ningesabi thembani mina nangibuya nje la ngiyahaya niyabona ukuthi yathi kuthini le mfo yokuba ngisonkondlo imfo emnanzi mani letha lithemba kumuphi ke kuloyo leselimlahlekele ngethemba imbukeli nawe mfundzi walaka semjalo se high school selusaba activate ukuthi ni poet sukela namuhla wena activate sitakubona sifuna ukubona ku assembly ngifuna simne nangibuya la ngikukhanze uyini wena unguye sonkondlo sitabona naye imbukeli evikini tawo ngasesikhathi sifana goodbye and God bless.